салом алайкум дӯстои азиз, ако, апо, хоҳаро, додаро, ҳама каса хуш омадед ба канали ма Фирӯз Офисал. шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 26 август аст. якчанд мошине ки дар ватсап ман равон кардам пешниҳоди шумо мекунам. охири наворда мошинбозори шаҳри Душанберо мондагиам. ай ҳамат хоҳиши тиллои даромада ва лайкҳоро бизанед. кадомед ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед. зангулайчаи канал дар васиямоне ки ҳар рӯза видео партем ба шумо сабшиниш биравам. ба шумо чӣ навъ мошин дар кор бошад ҳатман дар зери комментария бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда пешниҳоди шумо кунем. бародароне ки мошини хона замин чизе ки доранд, номраи ватсап ма дар зери навор мемонад. ма доришкунем, ма рекламаш мекунам. агар мо хатогӣ бошад дар зери комментария бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда камбудимона бартараф кунем. зиндаву сарбаланд бошед. адуши дастгирӣ кунем. мошини арзон фақат пешкаши шумо мекунем. навора дарчи тамошо кунед. хуб дӯстои азиз, навори имзара шурӯъ мекунем. мошини аввали мо бадро Opel Astra F дар кузови хечбек. солаш 1993 сол, абиё мотори 1.6 бензин аст. коробка механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 20000 сом мега боз савдо мешавад. дар ҷосои мошини қайд карда ки документация мошина састаниш хубай мотор хадовай марсад фрӯза мега мегири фақат ҳай мекунӣ кадоми харидор боша ай пешро бо савдо мешавад. маърамат мошин харидор занг бизанед. илтимос аги беҳуда занг наде кадоми мошин харид конкрет дадӣ ҳамодан занг бизанед. баъдро навора далчи тамошо кунед. хуб баъдрои азиз, барҳи шумо як Opel Astra G арзонак солаш 1999 сол, абиё мотори 1.6 бензин газ. коробка механика мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархша 34000 сом мега бо муомила дорад. дар ҷасои мошин қайка мега мошин ҳамаҷо 100% мега ширкати 4x1 мега кор кесай. маърамат баъдро кадоми харидор бош мега мошин ягон камият дорад, консервиш кор намекунад. хай баъдро дорад консервиш кор намекунад мега камтара кулои малиячки дорад. дига ҳамаҷо соза мега документ ҳастай. маърамат баъдро кадоми харидори конкрет набошед. номраи сои мошин дар рӯи экран занг занед. дига маълумоти праша худаш бигирем. баъдрои азиз, ҳамат хоҳиш ҳама каса лайкҳоро бизанед. кадомед ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед. зиндаву сарбаланд бошед. далчи навора тамошо кунед. хуб баъдрои азиз, навори мо идома дорад. мошини албатта мо Opel Astra H баъдро дар кузови караван. солаш 2008 абиё мотори 1.9 дизел. коробка механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар ноҳияи панҷакенди вилояти Суғ. нархша 52999 сом мега бо муомила дорад. дар ҷасои мошин қайка мега фарсун кожа навалишка мотор хадавӣ мега ҳама сатфоида салон полни ход кожа. мошини хулас ягон камбуда дора мегири фақат ҳай мекунӣ. маърамат баъдро кадоми харидори конкрет нашед. 4 балон навозага мега мотор хадавӣ ҳама сатфоида мега салон мешкунед. салон кожа тозак. мошин ягон кора дора фақат мегири ҳай мекунӣ. баъдро маърамат кадоми харидор бошед. номраи сои мошин дар рӯи экран аст. занг занед. дига маълумоти праша хизби. хуб дӯстои азиз, Mercedes-Benz E-Class 211 кузов ёфтем. солаш 2008. абиё мотор 3.5 бензин, коробка автомат дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 80000 сом мега боз муомила дорад. баъдро хай чорчишмаро бинед чӣ хушрӯя. баъдро марҳамат кадомед харидор бошед. мошин мега ба ягон камбуда мега мотор хадавои коробка ҳама 100%. амихаги ҳуҷҷатош тамом шуда мега сарош набояд фурӯшмош. маърамат баъдро кадомед харидори конкрет набошед. коробка автомат, салон мебе салон кагай мултирул, кондитсионер ях, 4 дал электропакет, хулас климат контрол, старт стоп, сидели лифт, памяти сидели, хулас лабой чиш кор мекунад. баъдро маърамат кадомед харидори конкрет набошед. номраи сои мошин дар рӯи экран мемонад. занг бизанед. дига маълумоти праша хелиш бигиред. баъдрои азиз, ҳамат хоҳиш такрор шавад. бисёр шумо дар канали меҳмонед. ҳама каса лайкҳоро бизанед, дар канал обуна шавед. хуб дӯстои азиз, мошини навбати мо Opel Astra F дар кузови седан. солаш 1994 сол, абиё мотори 1.6 бензин, коробка механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 30000 сом мега. дар ҷасои мошин қайка мошин ягон камина дора мега мотор хадавои чашкирӯш мега ҳамаш 100% мега 17 солчи мега дисихна мега мошин ядис каштага мега пусидагӣ задагӣ надора мега. марҳамат кадомед харидор бошед. баъдро чи беҳтарин чизе ки ҳамин соҳи мушифтага амро гуфтагим бардро на салон шабин чухолзагӣ тозак. маърамат баъдро кадомед харидори конкрет набошед. номраи соҳи мошина дар рӯи экран меонам. занг занед. дига маълумоти праша хидж бигирем. баъдро ҳатман лайкҳоро бизанед. дар канал обуна шавед.
خوب دوستای عزیز، بهر شما یک چهارچشمه بعد مرسدس بنز یک کلاس 211 هم کوزوف. سالش 2009، ابی موتور سیونیم بنزین اتومات. در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نقش 95,000 سوم میگه باز معامله داره. درجه صاحب ماشین قاکه ماشین میگه موتور خداوی میگه هم از حد نه میگه خداویش کاگی میگه میبه سرون کارب که اتومات مولتی رول ستار استاپ کلیمت کنترل انا ابر سیدنی. خلاص موتور هم کارب که همش ماشین زدگی پوستگی میگه ماشین داره میگه 6 ماه حجت 6 ماه تعریف داره میگه خیلی زپاس که بینش ماشین توز نکه کراسکا نروشکا هم کار نداره. مرحمت بداره کدوم خریدار باشی نمره سوی ماشین در روی کرمینو زنگ بزنید دیگه معلومات پرشه اخراج بگیرید. برادر عزیز دایو نکس یافتیم 1996 سال هپی موتور 1.6 بنزین گاز. کارب که مکانیک ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر نر نوع توسن در گرده. نقش 17,000 سوم میگه باز معامله داره. در جسوی ماشین قاکه موتور کارب که خدا میگه هم صد میگه ماشین یگون کمدی نداره میگه زدگی پوستگی نداره میگه مرحمت کدومت خریدار باشی هم ودان زنگ زنن التیماس ادامه بکرات میگه زنگ نزن برای اینترسوت. مرحمت کدومت خریدار باشی نمره سوی ماشین در اوکراینونو حالا خدا برین دیگه معلومات پرشه های خودش بگیریم. بعد حتما بعد لایک رو بزنید کدومت که مهمان باشید در کانال ابونه شوید. دالچی نورا تماشا کنید باش ما چینا ماشین در کوچه در زیر کامپیوتر کوشش کنید بنویسید. زنده و سربلند باشید. خوب دوستای عزیز دایو لگانز یافتیم سالش 2000 ابی موتور 1.8 بنزین گاز. کارب که مکانیک ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نقش 22,000 سوم میگه درجه صاحب ماشین قاکه میگه موتور کارب که خداوی میگه هم از حد فیزه داکمنت اولتیزاس هم چی کاگه میگه ماشین به یگم کاملی زدگی پوستگی یگم ماشین نداره میگه. واریانت الیشی هم هست اگم اوپل استرایف خچی بگو سیدن باشه واریانت الیشی هم ببینیم میگه معلومات بعد رو کدومت خریده باشه میگه ماشین ببین اپش استاتون خواهد بگیریم برین میگه معلومات خرید رو زنگ بزنین نمره سوی ماشین در روی اکران موندگی بعد رو کدومت خریده باشه التیماس ادامه بهوده زنگ نزنین کدومت خریده کنکر دین اما ادامه زنگ بزنین. شما هم بعد رو ماشین داشته باشین در واتساپ ما رو کنیم ما رکلامش کنیم ماشینو زنده و سربلند باشین. خوب دوستای عزیز در کامنتر خواهش کنم BMW ترویکا سالش 2001 ابی موتور 1.8 بنزین گاز. کارب که مکانیک ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نقش 42,000 سوم میگه باز معامله داره. درجه صاحب ماشین که موتور کارب که خدا هم از 4 در الکترا پاکت انا حجت داره اوتیلیتس که میگه ماشین یگون کامل نداره فقط میگیری های میکنی. خلاص دیگه زدگی پوستیدگی داره کراسکا ناشکا سوزه میگه مرحمت کدومت خریدار باشی نمره سوی ماشین در روی کم نمونه مرا 4 بالون نو میگه نو زدگی میگه یه هفتهش بالون زنه میگه خریدار میگه 4 در الکترا پاکت بعد رو زنگ بزنن دیگه معلومات پرشه اخدش بگیریم بعد چیزی هستون گفته سیمتوم بینش خلاص سالون توزاک چخول زدگی در الکترا پاکت انا خلاص خریدارت زنگ بزنین. سیستم موتور موزیکش هم میگه همش 100% میگه. خوب برادر عزیز نواری ما ادامه دارد ماشین البته ما دایو لاسیتی است سالش 2005 ابی موتور 1.6 بنزین گاز کنم که کارو میخنه ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نقش 35,000 سوم میگه باز معامله داره. درجه سوی ماشین قاکه موتور کارو که خداوی میگه هم از 100 کلاس نشه کار نداره بالون 80% قطعی حجت اولتیزاس داره انا میوه سالونش توزک داره در الکترا پاکت های سالون شیشه بینش خلاص سیستم موزیکش میگه سوزه میگه انا رگو فباکوی مرحمت بعد کدومت خریدار باشی میگه دیگه معلومات پرشه تاریخ تلفن خدمت نه سال نمیشه چه خوزگی پولیکوی نوقتی دیگه معلومات پرش تاریخ تلفن خدمت مرحمت بعد کدومت خریدار باشی نمره سوی ماشین در روی کرم زنگ بزنین دیگه معلومات پرش اخراج کنید. بعد عزیز همت خواهش همه کسا لایک کنید بزنید کدومت مهمون باشید در کانال ابونه شوید زنگولش چه کانال دبل سی که هر جدید بدیم با شما برای زنده و سربلند باشین دستگیر فراموش نکنید. نواری پگاینه 18 کنیم دالچی ماشین بزرگ شهر دوشنبه پیشکش میکنم.
برادر عزیز تویوتا کرولا سیفتیم اسکا امریکا 2013 سال ابی موتور 1.8 بنزین 8 ماه حجت ماشین حالت بهتر خود را پالونی نوختی دیسکو اسکا برای همین چیز تاخچه برادر انا کراس کن نشکم کورنا داره یا باز گردش خود تو میخرم این چخله نه حالتی براش برادر حالت بالنو شفتیم حالت ارکوش بسم الله الرحمن الرحیم داره اخی برادر الکترا پاکت سالن لاتگی توزاک انا 4 در الکترا پاکت بلاگوف داره ریگوفکا باکاوی یک پرا موتورول انا коробка автомат کنسر یخ برادر سالن تو سحک نه وینکا چنونه برادر بامپرش کم تده خیلی خونگی و بخیره هر کپا چرک نه برادر حالتی فرتوکش نه لامبوش اون ما هم باشیم زدگی نه چشکیوش اینکوش نشان دادگی هم برادر کدومه جلند باشه ببینش ماشین زدگی اون ما نسته نرخی را چند گفته دقیقه 127,000 با معامله دارن رقم تلفن چنده که نمره تلفن 4 76 354 مرحمت برادر کدام خریدار بشین نمره کد از نام میانم حتما خدش علاقه داره ماشین عادی ساخت لایک رو حتما بزنید در کانال ابنا شید برادر عزیز اوپلی استرا شفتن در کوزیفی کاروان سالش 2008 سال ابی موتور یک 6 دوانوسه ماشین بهترین حالت خود را 6 موجه سازونه شویقش یک سال تعریف کرده کراسکا ناشکم کنه داره بالنوی 80% خاطر یا بگوش از پون خود تو میخوام تا فکر نمی‌کنه این اولتی پراش برادر بالنا 80% گفتیم ارکوش بسم الله الرحمن الرحیم در اخی روچنوی سالنش لطگه برادر توزک انا داره دو در الکترا پاکت بلاگوفکا داره ریگوفکا باکاوی برادر انا دو پرا مولتیرول انا 322,000 پرابگ داره коробка مکانیکه کنسندر یخ ماشین چه توزکه نه سلامش ماشین ترانزیت کرده برادر خیلی دولتی رو اگه تایره میگیری فقط نمبر میگیری هی میکنی چند گفتی اگر نقشه 78,000 میگه باز معامله داره رقم تلفن هم یک 935 34 20 20 مرحمت کدام خریدار بشین نمره کد از نام میانم حتما کوشش کنین اینا می کانال ما گذاشتن حتما معامله ساز میکنن لایک رو بزنید در کانال ابناشه زنده و سلام باشین دستگیره فراموش نکنین برادر عزیز تویوتا کرولا افتیم XL 1.6 2008 سال 2008 ساله اوتیزاسا حجت همه چی یک ساله کگه ماشین نو زده توزه که بالنوی نو خواهد دیسکوش بینین حالا تقیب شب بار تماشا کنیم بینید چکله بعد این برشنه بینیم کلاسکا ناشو هم کنه دوره نه برادر بالنوی نو خواهد بینید چکله نه ارکوش بالنوی زیمیه برادر
در عقب الکترا پاکت رو لطگه باید رو چهار در الکترا پاکت های بلا گفت دارو ریکوف که بکوی اونطورون دست خراب که میخانه مانیتور زرنی کامران دوره 22,000 پرابک دوره نه حالت شب نیچه خیلی توز دکه 22,000 پرابک بوده نه حالت پیش باید رو نرخی را چند گفتن؟ 70,000 با موبیله دوره با 70,000 میگم موبیله دوره رقم تلفن چنده؟ 00 3 تانه 86 42 محرمت کدامت خریدار بشین نمره کد از این نوان مینم حتما زنگ برین خاطر معامله سوز میکنه حتما لایک رو بزنین در کانال ابناش زنده و سر بالا موشن بعد رو نورا دالچی تماشا کنین